Drugi korner na utakmici. Mijatović. Dobar centar šut. Stevanović i jedan gola Gorana Stevanovića. Pogledajte još jedan put. Vratio je Vujačić povratnu loptu i sa nekih 17 metara. Asanović. 3-1. Hajduk u ovom trenutku vodi sa 3-1. Nije tu bilo igrača Dinama koji bi uspjeli zaustaviti Asanovića, iako jedan od uzroka što ima kudi kamo manje gledalaca, ali za igru sigurno je dobro. Mrkela 1-1. 1-1 iznenadio je Simovića koji se malo i okliznuo. Igrač tehnički izvanredno dobrog udarca. Napred ide Petrović. Petrović, sada prema njemu Zajec. Đorđić kao nijedan sjajni Ivković kakvog smo danas gledali nije mogao zaustaviti ovu loptu. Smajić. Evo Mance. Divan udarac i 2-1. Kakav pogodak Dragana Mancea. Topovski udarac i Partizan vodi sa 2-1. Prvi put je Dragan Mance došao do lopte. I pogledajte. Prihvatio je loptu levom nogom i onda kao i stopa parabolom ubacio loptu. Desnica. Radmanović. Pegić. U sredini je Mataljan. Pegić. Sjajan udarac Pegića. Pola sata igre. Rijeka vodi. Kakva erupcija oduševljenja na stadionu na kojem je nešto više od 25.000 gledalaca. Možda će taj zgubitak dati više snage Riječanima, ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno sladaju kompleks velikog i uglednog protivnika. Slišković. 1-0 za Hajduk i ponovo Slišković, ponovo u odnosu na onu utakmicu u prvenstvu koja je odigrana prije za Hajduk kada je bilo 1-1. Doduše tada iz prodora, sada je iznenadio vratara Crvene Zvezde. Izvinjavamo se zbog greške, gol je postigao Dejan Savićević. Evo sada Savićevića ponovo. Savićević! Bravo Dejane! Gol! Pogledajmo još jedan put. Takvog majstora Evropa nema. Vinić, Savićević traži loptu. Savićević. Dobar udarac Savićevića, 3-0. Dejo. 12. minut drugog polu. Velika šansa za Gudelja, 1-1. Ivan Gudelj, rekao sam baš mnogo od svog raskošnog talenta. Pogledajte sada kako je majstorski spustio loptu. Dragan Stojković će ubaciti loptu pred gol. Dobar centar šut i gol. 1-0 u korist Crvene Zvezde. Golman Đukanović nije se ni pomerio kod stative kraj koje je lopta uletela u mrežu. Pogledajte sada. Đukanović pošao je napred. Vrstić, Pegić.
I 3:0, 3:0, Pegić. Pegić 3:0, primio je sada Miguel Angel zgoditak iz velike udaljenosti, ali to nas uopće ne smeta. Pegić, Rijeka vodi protiv Reala sa 3:0, zato što nije stala napadati, zato što se nije pomirila s onim vodstvom od 2:0 i samo tako, sa jednom maksimalnom hrabrošću, moramo se podsjetiti one utakmice naše reprezentacije. Lloyd. Jankovic on for Lazarevic. Beautiful goal! That's done it! Sestic. Decent run. Sestic has it back. Magnificent goal. Jajic again. Got to watch these crosses. Hakimovic asks Oblak. And a beautiful goal. What a goal from Oblak. Oh, wasn't that a screamer? Pa Hadži Abdić, prilika je bila i udarac i to će biti pogodak. 1:0 za Velež, prskalo. Lopta do Krivokapića. Svi igrači su sada ispred ili u 16-tercu Veleža. Sada da vidimo, Đurović je pokušao lopom i uspeo. Da. Nova greška Sedina Tanovića. Dogodilo se ono što se naslučivalo. 29. minut. Munjaković. Ponovo Munjaković i gol. Kao pre 5 minuta šutirao je Munjaković desnom stranom. Cipele felširao loptu i Stojanović koji je u prethodnom slučaju jedva zadržao loptu, ovaj put je bio nemoćan. Ponovno vodstvo Dinama 2:1. Divan gol Munjakovića. Stojković je, ako ništa drugo, nesebično delio lopte svojim saigračima. Savićević i 1:0 za Crvenu zvezdu u tom 30. minutu. Vidite, Stojković do Savićevića nije bilo igrača sovjetskih uz njega i on je to iskoristio. Imao je vremena da cilja, da nanišani.